Izdati smo, prodati smo, vjerovali smo u holandski bataljon, ali nas je toliko izdao da nismo svjesni. Mogu nas je zaštiti, čita svijet je digao od nas ruke. Nije nas zaštitio. Ja sam Daud Bečirović, rođen sam u Srebrenici 1971. godine. Ja sam preskočio preko te rampe, on je govorio meni stoj, pucat ću. Ništa, ja sam samo preskočio preko kapije i uleti, samo je čovjek izletio sa 84-kurkom, isrisao rafal u mene. Kad isrisao rafal u mene, pogodio me ovdje. Kad me pogodio, ja sam pao. Kako sam pao, vidio sam četnik ide prema mene. I kaže meni, ti Alija majku, daleko ti je Srebrenica. 52 da su ubijali. Civilista. Sve civile, djecu, sve su oni pobili, nikoga nisu ostali. Kažem, poručujem mladima da budu prijatelji, bez obzira koje nacionalnosti, bez obzira da se ovo što je se desilo, da se ne ponovi i da ta generacija ide na boljem nekom planu nego što je ovo do sada bilo. Preden pa se ta epizoda začne, pa bi vas radi povabili, da se naročite na naš YouTube kanal. Za vse tiste, ki ste to že storili, najlepša hvala. Zaradi tebe ta projekt še živi. Za kaj več, pa obišči tudi našo spletno stran. Zdaj pa se vidimo v epizodi. Ajde. Jesi što nervozan? Ne, nikad nisam bio u životu. Uvijek smiren, uvijek staložen. To je dobro, lijepo čuti. Tako. Ok, gdje bih htio da... Prvo bih htio da kažem dobro večer, da poželim vaš dolazak u Bosnu i Hercegovinu. Drago mi je što ste došli, drago mi je da dam izjavu svoju. Ja sam Daud Bečirović, rodom iz Srebrenice. Da. Rođen sam u Srebrenici 1971. godine. Htio bi da se isto i vama zahvalim na tome da ste došli i meni baš to ogromno znači. Hvala. Tako da, hvala i vama. Hvala vam. U autu smo već razgovarali malo o vojsci i da ste bili prije rata u Bosni u vojsci Jugoslavenske ljudske armade. Da. Je li tako? Da. Htio bi da malo o ovome popričamo. Šta se dešavalo prije? Završio sam srednju školu i otišao sam na služenje vojnog roka. To je bilo redovno služenje, godina dana, 12 mjeseci. To je se moralo služiti. To je bila obaveza. A kad si dopunio 18? Pretežno se išlo do 18-19 godina. Kad se završi srednja škola, da li 3 razreda ili 4 srednje, znači punoljetstvo je bilo prije 18 godina. 18 godina kad napuniš dobijaš poziv da se javiš u opštu narodnu odbranu i da ideš na služenje vojnog roka širom Jugoslavije. A kamo ste išli vi? I ja dobio sam poziv i mene su odredili da idem u Sombor u Srbiju. Srbiju? Srbija jeste tamo u Vojvodina. I otišao sam dobio sam poziv i javio sam se u tu Jugoslavensku narodnu armiju, zadužio sam opremu, zadužio sam sve to tu, bila je obuka 3 mjeseca, kud se nije išlo po 6 mjeseci nikako. 3 mjeseca sam imao tu obuku, pješadijsku obuku, od kretanja, od pozdravljanja, od rukovanja sa naoružanjem, gađanje sa bojevom municijom i sve te recimo obuke koje se trebalo proći, za ta 3 mjeseca si morao to da prođeš. Kasnije to kad sam završio ta 3 mjeseca, ja sam otišao 90. na 91. godinu. Pre sami rat. To je zadnja klasa, zadnja generacija koja je otišla u Jugoslavensku narodnu armiju, koja je bila pozvata. Znači, od Slovenaca, Albanaca, Crnogoraca, Makedonaca. Ja sam jedina zadnja bio generacija i posle toga nastaju drame, nastaju ratovi. Međutim, u Somboru sam bio 5 mjeseci. Da sam završio obuku, sve sam bio sam osposobljen. Imao sam čin kaplara, desetara. Desetara sam imao tada čin i samo s jednu noć došli i rekli, kazali nam uveče, spremite svu opremu vojnu, rusak, puške, sve, i došli su neki autobusi, kamioni i mi smo posjedali. Samo smo dobili brojeve
bio jedan ovako lanac ko srebreni, kao srebro, i tu je bila pločica ovako jedna mala. Da. I na njoj je bilo ugravirano tvoje ime, mačni broj, i sa druge strane je bio broj. Da. Broj, kod mene je bio K22 broj. Sjeli smo u taj autobus i putovali smo. Ta su vam rekli kamo Ništa nam nisu rekli, samo sjedite i idemo. Samo ovi, jer u Jugoslovenskoj narodnoj armiji nije bilo da ti glavni komandujući komandant da ti kaže idemo tu. Nego je samo bilo spremi se, obuce, autobus su parkirani u Lastovom. Aha, naređenje i izvršenje, to je kraj. I tu su bili naši pretpostavljeni oficiri, komandiri četa, kapetani, komandiri vodova, i mi smo tu ušli u te autobuse i vozili smo se cijelu noć. Kad je zora svanula, vidim ja more. Stvarno. More. I tako i dalje ide. Došli smo u jednu kasarnu, negdje pred jutro, svanjava zora, došli smo u tu kasarnu, pitamo mi koje je ovo mjesto, kaj je, vi ste u Zadru, Zemuniku. Zadar, Hrvatska. Hrvatska, da. To ti odmah podnožje Velebita, da. Knina, Benkovca, Borovog sela. I tu smo došli tu smo mi bili. Ostalo je meni još 6 mjeseci. Da uradiš Da ja odradim 12 mjeseci i idem kuće. Završio ja vojni rok, nema nikakve više obaveze. Tu sam bio na aerodromu, tu je bila jedinica za specijalne namjene, borbene avioni su tu bili. Tu je aerodrom bio, vojni aerodrom bio. Tu smo došli, tu smo mi radili na aerodromima. Htio sam pitati kako je bilo ono da u vojsci sa različitim narodima, jel ste se razumjeli jedno drugo? Ja sam recimo, bilo su recimo Crnogorci, Makedonci, Slovenci, Albanci, Romi, sve nacije su tu bile. I mi smo bili svi ko braća. Tu nije bilo razlike, ti si Bošnjak, ti si Srbin, ti si Hrvat, ti si Slovenac, Makedonac, mi smo se slagali ko braća. Znači, tu nisi smio da bilo nešto oni da primijete, bilo šta nisi smio širiti nacionalnost. Međutim, počela je agresija na Hrvatsku. Mi smo onda već bili vani, Slovenija, verovatno... Počela je već počeli su, tad smo mi nosili petokrake. Petokraka je bila na kapi. Morao si da budeš obrijan, morao si da budeš ošišan. Znači, sve po pesu je bilo, imao si tu i bricu, imao si sve si imao. Međutim, jedno jutro su došli nama, već sam ja tu ostao, već jedno 9-10 mjeseci, već sam ja tu jedno 4-5 mjeseci u Zadru, Hrvatskoj. Već je meni tu pred kraj vojnog roka. Međutim, ne daju meni kuće. Nema ići kuće. Aha, od prvog dana i 10 mjeseci niste ni jednom išli kući? Nikako nisu oni dozvoljavali da mi idemo kuće. Ako ima, pošto sam ja živio na selu, nije bilo tad u to vrijeme telefona da se čuješ s nekim. Imao sam brata, on je živio u gradu, bio je profesor, pa je on imao telefon. I kad hoćeš ti da se čuješ s njima, dođeš u jednu kancelariju, on te izvede gore u zgradu i sjediš tu u kancelariju, zastoj i kaže on tebi, imaš 5 minuta da razgovaraš, da pitaš kako je majka, kako je brat, kako je tu, šta. A brat je bio jedina komunikacija? Jeste, on je bio jedina komunikacija za majku i za drugog brata i za sestre. Ne znam, ne mogu da se čujem s njima. Da. Samo on prenesi njima. I sad ti tu kad dođeš, on tebi odmah objasni telefon imaš, daš broj, oni tebi okrenu broj, ali oni slušaju. To su bezbednjaci bili. Slušali sve sluša razgovor, šta on govori meni, šta ja pričam njemu. Razumiješ? I recimo ja kad dođem tu, ja odmah njemu kažem, vidi, sve se sluša, on meni kaže, slobodno mu kaže da se sve sluša. Sve se reko ovdje sluša, dobro sam, zdravo sam, nema nikakvih problema, eto samo da se javim, živ sam. I to je to, nema više razgovora. I tako da sam ja tu bio. Međutim, kreće agresija od Srbije na Hrvatsku. U to vrijeme ti avioni borbeni jedne lete na Batajnicu, Beograd,
Sa ovog aerodroma. Sa ovog aerodroma. Avioni borbeni, oni lete, izvlače odatle. Izvlače odatle Jugoslovenska narodna armija. Izvlače odatle. Međutim, počelo se pucati tu. Da. Počelo tu da se puca. A šta, vojniki što su bili Srbi kraj Ništa, vas? oni su tu. U to vrijeme zasjedalo predsjedništvo Makedonije Aha. i oni su rekli da se svi povuku Makedonci iz te Jugoslovenske narodne armije, da ih puste kući i Slovenci, ko Da. je bio u Sloveniji. I povukla se Makedonija i Slovenija se. Svi drugi su ostali. A ostali su Bošnjaci, Mhm. ostali su Srbi, međutim i Hrvati su počeli da bježe. Da. Nije to bila naredba, ali su već Hrvati, kako koje jutro ustaneš, nema 5-6 ljudi. Ja, Ti su su- nestali Ti su pobjegli. vojnici bježali preko grade. Preskoči kapi, oni su bježali odatle. A šta je vama tad bilo? I Ste vi sa- isto htjeli da bi pobjegli, ali... Pa oni su nama govorili, ja nemam kud da bježim. Mhm. Nemam para, nemam kartu, ne znam gdje sam. Mene je doveo u Hrvatsku, ja sam kod dijete bio na selu, živio, ja sam u to vrijeme 2 puta možda u Sarajevo došao. Aha. Razumiješ, na selu živio, ja nisam, kad su rekli oni Hrvatska, to je za mene bilo kada sam ja u Americi. Da, znam. Ne znam, sad bi pobjegao, ali ja nemam izbora, ne znam kuda idem, kuda da bježim. Međutim, jedno jutro svanulo, samo dođeš autobus. Dođeš autobusi, kažu nama, vi ćete iz ove prostorije prijeći u drugu. Mhm. Kaže, došla je vojska neka. Hajde. I mi smo se tu izašli odatle. Pogledam ja pari muslimana tu. Nema nas, možda 10. Sve je Hrvati pobjegli. Poneki Albanac ima. I mi smo prešli tamo jednu spavonu, kad su oni došli. Ujutru kad smo izašli, svako utro se ustaje u 5. Mhm. Kupatilo, obaveze i to. I odatle ti izlaziš na smotru na zastavu. Međutim, kad smo izašli na smotru na zastavu, on nama kažu, danas više nema brijanja, nema šišanja, skidate petokrake i stavljate trobojke. To ti je zastava Republike Srpske i Beograda. Sarajevsko. Vojnici što su ostali... Jeste, bila je petokraka. Oni sad skidaju Da. i stavljaju obilježje zastave Srbije. Ne Jugoslavije više. Da. Nema više ono JNA što je pisalo. Petokraka je bila, na nju je pisalo JNA. Da. Jugoslovenska. I mi smo to poskidali tu, kad smo mi ujutro vidjeli, došli su rezervisti, rezervni sastav u našu kasarnu. I vidimo mi tu, to su ljudi rezervisti koji su bili u rezervnom sastavu. I oni su došli tu i vidimo mi tu da tu više nema, nije to ta vojska što je bila. U međuvremenu sam ja, posle podne je bilo 1 sat, 2, da se može šetati po krugu. Mhm. I odlučim ja, ali mora se javiti njemu. Bučim ja trenerke i patike, imali smo trenerke i patike. Ja sam volio uvijek trčati, fudbal igrati. Da. I došao mi je jedan momak, Mhm. kaže on meni, Srbin, jedan dobar sam bio sa njim, kaže on meni, Daute, šta tražiš ti ovdje više? I stoji on na služenju vojnog roka. Dobri prijatelji bili. Prvog dana smo bili, 10 mjeseci. Ja spavao dole na krevetu, on spavao iznad mene gore na krevetu. Pa šta je, rekao Dalibore? Kaže, ovdje vama nema opstanka. Traži, kaže, nešto, neki izlaz. To što ste bili sa Bosne. Jest. Da. I dođem ja tu, prošetam, tu po tom krugu, tražim ja sad da idem da bježim. Mhm. Bio je jedan pilot, neću govoriti ime, oni me zastave na krugu i kaže, meni bila jedna kantina je zvala. Tu je bila kafa, sok, more do vojnici da popiju za novac. I on meni kaže, Daute, ajmo u kantinu da popijemo kafu. Bio je pilot tu. Ja sam radio na njegovom avionu kao aviomehaničar, kao specista. Mhm. Punio zrak, gorivo i svašta nešto. I on meni kaže, ajmo popijemo kafu. I mi kad smo došli da popijemo kafu, vidim ja puno civilnog naroda, žena, djeci u toj kasarni. Sve su ovako helikopteri poredani u toj kasarni. Ja pitam šta je ovo, kaže,
ovo su, kaže, žena i djeca od svih komandanata tu, oficira, oni su živjeli u Zadru. Pošto je sad se to zaratilo da ne bi stradala porodca, već je sukob sa HVO-om i Jugoslovenskom narodnom armijom. I oni su njih izveli odozdu iz grada, doveli u kasarnu i prebacuju i Mostar, Sarajevo i on će smjestiti u te hotele. Ali oficiri ostaju tu. Porodca ide na bezbjedno mjesto, ali ja, recimo da sam ja bio tad oženjen, moja žena i djeca u Zadru živi, oni su njih doveli kod mene u kasarnu, sam njih vidio i oni idu recimo u Sloveniju, idu u Makedoniju, idu na bezbjedno mjesto. Ali ja ostajem tu, nema mene brdanja. Mhm. Ja njemu kajem, šta je, već je možda oko 11 sati u dan. Nema obuka, nema ništa. Kaže on meni, pa kaže, vidiš tamo ne helikoptere, kaže, ta 2 helikoptera idu u Rajlovac, ovdje u Sarajevo, u kasarnu Sliču. Pa šta mi reko ti predviđaš šta da radi? Ništa, kaže, uđi, idi, kaže, tamo sjedi među žene i djecu i kaže, probaj ući. Ući unutra da... Ja sam došao tu, sio na klupu, zapalio cigaru, tako malo razgovaram, kud idete, kaže, i on je tako govori. Idemo, kaže, helikopteri stoje tu, otvoriš se vrata, zakačiš one stepenice i žena, 4-5 žena i djece. I ulaze one u stepen. Kako one ulaze u onaj helikopter, tako ja uzmem torbu jednu od te žene, jedne, što sam sa njom razgovarao na klupi, i uđem u helikopter. Kako sam ušao u helikopter, sjedim, ja sam prošao na zanjist. Nema više niko. Taj helikopter ide za Rajlovac, Sarajevo. I ja sam tu ušao i sio, borio glavu, sačekao malo, vidim helikopter se diže i mi u kasarnu Rajlovac. Jesu vas pustili onda i... Sletio je tu helikopter. Tu sad čekaju ti komandanti, tu žene i djecu, da izbrinu tu, da prenoći tu, i oni idu u poznati hotel Holding u Sarajevu. Biće smješteni u tom hotelu. I ja odatle sam. Kad sam ja tu izišao iz koptera, ja sam odmah skrenuo lijevo i pošao sam prema kapiji dole. Gledam gdje je kapija. I kad sam došao na tu kapiju, 2 vojna policajca stoje na toj kapiji. Međuvremenu izbilo je auto, jedno da izađe, jedno da uđe u tu kasarnu. Oni su izašli, puške su na gotovcu, oni su izašli da zastave to auto, da uzmu prolaznicu, da može li ući u kasarnu. Ja sam na tu kapiju dole stigao i kad sam stigao na tu kapiju, ja sam onaj preskočio preko te rampe, on je govorio meni stoj, pucaću. Ništa, ja sam samo preskočio preko kapije i uletim tamo u to naselje, nađem tu kod toga čovjeka, da malo ne duljim, telefon, da zovem tu brata, rekao, evo mene i u Rajlovac, ja sam, rekao, dezertirao Jugoslovensku narodnu armiju, dođite po mene. Kad je znaš gdje je autobuska stanica u Sarajevu, rekao, snaći se ja, kad doćemo mi po tebi. I dođem ja, i oni dođu po mene, ja sjedim u auto i u svoje rodno mjesto. A samo, tad je već rat počeo u Bosni? Nije rat počeo, ali to je već bio 20. maj. On 1992. Već se tu sada, kad sam ja stigao u svoje rodno mjesto, već ja tu sam došao i sve sam oružje znao na pamet. Od recimo transportera, od PAM-a, od mitraljeza, 84-ke, od automatske, od papovke, od pištolja. Svime sam znao rukovati. I kad sam došao ja u to svoje selo, već se počelo da tinja. Već se remeti. Već u Bratuncu dole, to je Bratunac jedno mjesto, grad jedan kroz Srebrenici, nedaleko možda 10 nekih kilometara od Srebrenici. Već se tu počeli muslimani da se ubijaju. Malo po malo počelo se ubijati. Počeli pucati na vozila. U međuvremenu sve to, dođem ja u to selo, međutim, nisam ja razmotrim tu s narodom, pričam, ne, kaj komšije su on naše, neće, oni nas, neće ovo, neće ono,
tako ta priča bila. Kažem ja njima, rekao, mi se moramo organizovati. Vi ste mislili da će biti rat? Ja sam znao. 100% rekao, oni će, vidim ja, hodam ja, vidim ja dole, oni u Dervinti, to mjesto, jedno Milići dole, to je blizu mene, već vojska dolazi, škole se, djeca ne idu u školu, već oni u te učionice ubacuju krevete. Jel su šta pričali po radijima ili televiziji? Ništa, po radijama još ništa nije bilo. Bilo je recimo u Sarajevo javio se Alija Izetbegović, predsjednik naš, javio se on i rekao je da neće biti rata, da neće da se bezbedni, da se obezbijedi ovo ono, ali samo što su njega ljudi pogrešno protumačili. Oni su recimo rekli kako on je rekao da neće biti rata. Šta da on rekao da će biti rat, ne bi bilo sad Bosni. Da, ljudi bi bježali. Sve bi to otišlo, znači čovjek je to morao tako da kaže, da malo stiša narod. Međutim, već je u Sarajevu počela pucnjava. Šta snajperi? Snajperi počelo se pucati, počeli su oni izlaziti, barikade postavljati. Pojavili se i kod nas. Već Arkan iz Srbije, Željko Ražnatović zvani Arkan, on već ulazi u Bijeljinu. Šta to je bilo neko mjesto? Mjesto Bijeljina, ona ti je kod Zvornika na granici Srbije. I on je već ušao u Bijeljinu i on je dole počeo odmah, čim je ušao, on je počeo ubijati. Počeo klati, počeo narod ubijati. Međutim, odmah je napao Zvornik. Zvornik je napao i tu je počeo pokolj, počeo ubijati. Oni su odmah počeli ubijati. Oni nisu, znači, klali i ubijali, odmah su počeli to ubijati. Međutim, širi se prema nama ova. Ide prema Srebrenici. I vi ste tad bili u Srebrenici? Ja sam bio u svom selu. Aha. Imamo mi seoske straže. A nemamo mi oružja. Ovo je bilo neko selo kraj Srebrenice. Opet selo kraj Srebrenice, jeste. A ono je bilo, nekako je tu selo bilo izdvojeno više dole Milićima i Vlasenici, odakle, gdje su oni najviše okupirali. Aha. I tu je bio jedan rudnik boksit. To je rudnik boksit, jedan bio, tu je radilo možda 10.000 radnika tu. To je rudnik aluminijuma. I oni su morali, smo mog sela je bio jedan asfalt, oni su morali prolaziti tuda da bi išli da rade gore. Nikako drugog puta nije bilo. Međutim, oni su počeli 1. maja taj desnu stranu Vlasenice počeli su paliti sela. Zarobljavati ljude, voti, nikad se nikom više nije vratio, oni su bijali. Počeli prvo su gore na pomolu, digli su džamiju jednu i minirali je i onda su tako zajmili redom sela počeli paliti. A šta ste tad vi mislili? Vi ste se spremali? I mi smo bili spremni, bilo je nas možda 50 sa naoružanjem. Momaka i bio je jedan komandant Mujo Bektić koji je bio tu glavni i jedan Zulfo Trusunović. Međutim, u to vrijeme organizacija u mom selu je spora bila. I oni su govorili, nemoj, biži odavle iz Goreće selo na tebe, ovo, ono, tam vam. Međutim, ja sam imao automatsku pušku, otišao sam tom. A bili ste već naoružani? Već sam ja imao automatsku pušku. Dobio sam, dobio jedan momak preko stranke Demokratske akcije tu pušku. Koja je bila ta stranka Demokratske akcije, ona je bila najjača ovdje u državi. Bosne? Jeste, Bosne, koji je bio predsjednik Alija Izetbegović. To je prva jedina stranka koja je bila osnovana tad i na osnovu te stranke SDA. Preko vez dobio on pušku i tako ste vi dobili? Jeste, tako je se to dobilo. Dobio je drugi momak. Međutim, momak kad je došao, on se prepao i bacio tu pušku. On rekao, ja ne smijem. Bio je poročan čovjek. Ja sam uzeo tu pušku. I čuo sam u onom selu, 10 ljudi imaju oružje u onom 10 i mi smo se tu organizovali. Oni su počeli tamo da pale sela, međutim, odana već isti sela, isto bilo momaka koji su izbjegli ovamo prije paljenja, kad su oni izbjegli ovamo i oni su dolazili sa naoružanjem. Sa koje vreme je bilo ovo? Ovo je bilo 92. godine, 20... Neki oko maja? Bilo 10. maja. 10. maja, ok. Vi ste se tad spremali sa svojim I mi momcima? smo se tad spremali, znali smo da će oni
napasti nas. Mhm. Ja sam živio u jednoj mjesnoj zajednici Sučeska, koja je imala možda jedno 30 sela. To je Mhm. bila jedna velika mjesna zajednica, pa možda je od najvećih mjesnih zajednica na opštini Srebrenica. Mhm. I svaki sela, već kad su oni vidjeli šta rade četnici, oni su se već počeli okupljati. I međutim, mi smo se okupili oko tog komandanta Zulfitu Sunovića. To je čovjek koji je bio stariji čovjek, imao je tad možda jedno 40 godina. Bio opasan čovjek. I mi smo se okupili tu oko njega i mi smo se tu formirali. Formirali smo kuhinju, formirali smo ljude koji će nam donositi da jedu i formirali smo mi linije. Odbrambene linije, iskopali rovove, bunkere. To Neku ofenzivu. pripremamo se mi za ofanzivu, ne idemo prema njima, nego čekamo njih. Međutim, bio je tu jedan put koji je dolazio u moje selo. Jedan put, mi smo tu prekopali taj put, iskopali, nismo imali mašina, nego sve na... krampama, rukama, tu smo prokopali tu put, postavili smo plinske boce tu i postavili smo Da bi eksploziv. ih upalili. Kad bi oni izbili odozdo putem, mi smo bili malo visoči od njih, da mi to dignemo, da mi to upalimo i da tom tenku transporteru koji će poći, da mu ne dam. Međutim, dolazi 16. maj. 16. maj 92. Kreću oni na nas. Oni sada idu, Srebrenica je bila njihova na početku, nije bila naša Srebrenica. Oni su okupirali Srebrenicu na početku. A tamo su živjeli i Bosanci, Srbi, miješano sve. Svi Romi, Srbi i međutim. Ali uradno je bila srpska, kako ste rekli na početku. Jeste. I oni su kad su ona je bila srpska Srebrenica na početku rata i oni kad su ušli tu, oni su narod izbjegao gore u tu moju mjesnu zajednicu, da ne bi stradao. Oni što su našli dole ljudi, oni su pobili tu ljudi. Opljačkali Srebrenicu i oni su postavili vlast u Srebrenici. Mm-hmm. Međutim, oni kreću, napadaju nas 16. maja ujutru. Kreću na 3 strane. Šta su bili sa tankovima? Idu sa transporterima su išli tako. Mm-hmm. Imali su one pamove gore, protiv avionske mitraljeze. Da. Imali su PKT-ove, 84 imali s njim. Ide pešadija ispred njih, oni idu iza nas. Oni idu iza njih. Kad su došli, krenuli prema mom selu. Gore bila je jedna ovako uzvišena stijena. Čovjek je stojao na stijeni toj. Ja sam bio dole skroz niže od njega. I vidio sam kad je taj transporter prošao. Pešadija je zastala dole. Pešadija vojnici. On kad je prošao odozgo i kad se počeo da penje, on je došao ispod te stijene. Kad je došao ispod te stijene, momak je napravio napravu. Flašu benzina. Veliku bocu benzina, staklenu. Benzin i gore se stavi ko krpa. Da. Zvani fitilj, što su ljudi prije govorili. I on je tu zapalio to i direktno ubacio im u kupolu. Sad te stijene. I kad je ubacio tu kupolu, taj transporter je se zapalio. I njih je bilo 14-15 tu. Okolo sjedili, što je bila posada, plus okolo oko te kupole, su oni sjedili, bilo je jedno 10. Oni su svi tu izgorali. I mi smo počeli pucati na tu pješadiju. Međutim, nisu bili stigli do ti boca da aktivira. Taj je transporter izgorio. Prije. Mm-hmm. Jeste. Međutim, u vremenu oni su napali drugo selo i oni se penju jednom nadmorskom visinu. I oni su nas prošli. Mi smo se dole... bili dole, mi smo dole niže bili, borili se s njima, oni su već prošli gore. Mm-hmm. Idu prema tom mojoj mjesnoj zajednici. Međutim, mi smo samo odatle povukli, dok su oni taj transporter sklonili, imali mrtvije, mi smo se odatle povukli i presjećemo njih gore na to jednoj koti. Poprimo se na tu kotu i ubijemo im jednog komandanta tu i onda nađemo radio stanicu. Mm-hmm. Kod toga jednoga njihovog vojnika, uzmemo tu radio stanicu i oni su najavili da se povlače. I oni se povukli. Kasnije smo mi uzeli to od njih i naoružanja i uzeli te pamove. To sve smo mi uzeli. Kasnije smo mi formirali pravu vojsku, pravu liniju, pristizali vojnici, tako da smo imali 120 vojnika odmah na tom početku.
Htio bi da pitam, a kako je bilo ono, prvi put ste verovatno vidjeli da je netko umrao kraj vas? Je li tako ili ste prije u vojsci ovo? U vojsci, u Jugoslovenskoj narodnoj armiji recimo nisam. Nisam. Bio sam recimo i kada je recimo pala granata u rov, bio je bunker i recimo nije bio natkriven. To je na početku bilo. Pala je granata minobacača 80 mm. Direktno je pala u bunker i raskidala trojicu ljudi. I tad ste Ja vi sam prvi tu put vidjeli? Bio odmah iza njih, u rovu bio gore i oni su mene zvali, ja sam tu bio komandir voda na tome, na toj liniji. I ja sam sišao dole, vidim raskomadani ljudi. Pa, toliko sam se prekalio da bilo mi je žao ljudi, ali nisam osjećao nešto da me nešto pomutilo. Jeste očekivali, rat će biti, ja se moram da spremim, mentalno ste bili već u fazi da ste bili spremljeni na žrtve i da će... Ja sam bio spreman, ja sam znao šta će se desiti. I bio sam recimo spreman na sve, imao sam tu komandanta, imali smo moraliste, imali smo savjetnike tu. Ja recimo sam bio samo na liniji, ja nikud nisam s linije išao. Tu sam bio komandir voda, imao sam komandira četi, ja sam tu komandu. Oni su nas danima napadali, ali nisu mogli da uzmu. A zanima me, šta je bilo sa vašom porodicom? Moja porodica je samo 5 kilometara bila iza mene, moja rodna kuća je tu bila. Ali mi smo bili ispred mog sela smo. Ispred mog sela imali ono ofenzivu. Jeste, formirali smo liniju i onda smo mi odlučili da oslobodimo Srebrenicu. Međutim, taj dan, 16. maj, kad je se to desilo, kad su oni dobili poraz tu kod nas, oni se vratili nazad i otišli su u jedno mjesto Zaklopača. To ti je bilo između Vlasenice i Milića, jedno malo muslimansko selo. I oni tu su došli, kad su pretrpili poraz gore kod nas, oni su došli tu i ja mislim 52 da su ubili. Ubijali civilista. Sve civile, djecu, sve su oni pobili tu, ima tu sad spomenik, ima tu svake godine obilježavanje, tu je 17. maja. Oni su tu došli i sve su oni tu poklali, pobili. Nikoga nisu ostavili. Ni dijete, ni ženu, ni starca, nisu gledali. Oni nisu gledali je li vojnik ili je civil. Oni su redom ubijali. I tako mi smo odlučili da napadnemo jedno selo oko Srebrenice da bi oslobodili Srebrenicu. A tamo su živjeli ljudi tad? Živjeli samo Srbi u Srebrenici. Samo Srbi, oni su pobegli, drugi. Sve su muslimani, Romi, oni sve se izvukli su se gore u ta sela okolo Srebrenici. Pretjerno su svako imao neke rotelje gore, pa je sišao u grad. Međutim, kad smo mi napali to jedno selo Orahovica, jednu bojnu, u to vrijeme bio je jedan komandant, predsjednik SDS-a, zloglasne stranke Republike Srpske, to je stranka Demokratske Srbije. On je bio tu glavni njima komandant. Međutim, on je pošao da izađe iz Srebrenice. U međuvremenu pošao je da izađe iz Srebrenice. Kad je izlazio iz Srebrenice, napravljena mu je zasjeda. I naši borci su njega tu likvidirali, ubili ga u autu. On je krenuo na svoje rodno mjesto, jedno zvano Zalaze. Iz Srebrenice izišao je. Ljudi su imali dojavu da je izašao jedan Goran Zekić. To je jedan bio opasan, vedri oblačio. Bio predsjednik SDS-a. Sa Radovanom Karadžićem, sa Miloševićem, on je bio. Međutim, kad je on ubijen, kad smo mi napali ta dva sela, oni se povukli iz Srebrenice. I mi smo ušli u Srebrenicu. I mi smo zauzeli Srebrenicu neđe možda 25. maja. 1992. Jeste, 1992. Tu smo formirali komandu, tu smo formirali centar veze. Što smo našli tu prije bila opšte narodna odbrana i društvena samozaštita. To je bilo jedan vojni ured, tu je bio. Bili su ti neki momci koji su radili prije tu
I oni su znali oko te veze i oni su to malo spojili. Da ste imali neku vezu. Tako da bi se mogli se čuti. Nisu imali radio stanica, nisu imali Motorola, nisu imali ništa. Da. I tako, kažem ti, kreće ta dalje agresija, mi smo se već organizovali i tada upoznajem ja komandanta Nasera Orića. On je bio vrhovni komandant Srebrenice 28. divizije. To je bila 28. divizija, imala je 4 brigade po 1000 ljudi i imala je bataljun jedan brdski sa 500 ljudi. Tako da ukupno vas je bilo 4.500. 4.500. Jeste, jedna brigada je brojala 1000 ljudi. Znači, bile su 4 brigade i jedan brdski bataljun je bio. 500 ljudi. I plus je komandant Naser Orić imao je jednu prištavsku jedinicu. To je bilo jedno 40 momaka koji su bili pratnji njegovoj i koji su išli gdje god treba. Neka I- specijalna Jeste, neka jedinica. specijalna jedinica je tu bila. U međuvremenu dalje mi počinjemo, mi se naoružavamo dobro. Idemo mi u osvajanje Srebrenice. I mi smo čitavu teritoriju Srebrenice smo mi oslobodili. Od srpskih sela, sve do Drinje smo mi prošli i sve oslobodili. Međutim, dolazi, nemamo mi nikakve pomoći. Jer Srebrenica je bila jedna mala enklava koja je bila na istoku Bosne i najbliža je bila Tuzla i Sarajevo. Da, a ovo je baš To je- daleko. To je bilo daleko, neke 100 A km. Sarajevo već tad nije imao verovatno dobre veze. sa Nismo imali nikakvu vezu mi sa Sarajevom. Nismo imali. Međutim, imali smo tu bolnicu koja je bila u Srebrenici. Nije ništa bilo u toj bolnici. Prazno. Ide se, kažem, napada se dalje, oslobađamo mi velike teritorije. Već smo mi oslobodili čitavu Srebrenicu. U međuvremenu bilo je jedno selo Kravica, zvana. Kravice. Tamo sam ja bio. Moram da vam ispričam Je. priču. Znate, one kravice tamo gdje su oni voda gdje ide, Jeste. dole kraj Mostara. Nije to ta. Da, znam. Mi smo htjeli da idemo tamo sa društvom, a ukucali smo ove kravice u Google Maps. I otišli u... I tako sam ja prvi put bio u Srebrenici, jer smo pogrešno shvatili koje kravice moramo da idemo. Tako da, bili sam... Da, ima Kravice vodopade. Da. Ima Kravice ove. Tamo bi mogao da idem, ali išli smo u ove kravice. Tako da, pardon. I dolazi 92. već u bolnici je u Srebrenici haus. Nema doktora, nema tehničari, ljudi koji su završili jednu medicinsku srednju školu. Sjeku ljudima noge. Bolnica je puna, nema zavoja, nema ništa. Napravljen je sastanak u Srebrenici. I kažu, već smo mi oslobodili Srebrenicu. Imamo samo da se spojimo, da se spoji ta Kravica, ima dole Cerska, Konjević polje i mi bi mogli napraviti koridor prema Tuzli. Da se spojimo sa Tuzlom. A glavna komanda nam je Tuzla. Glavna komanda, to je bio drugi korpus. Mi smo pripadali drugom korpusu. A prvi korpus je bio Sarajevo. I oni su dani masoni. Nemamo više, ne možemo da sijemo. Nemamo vi hrane, nemamo ništa. Mi smo morali napraviti ta srpska sela pored Rine i dole, jer je to bilo bogato mjesto. Kao Vojvodina, kao Srbija. To je se sijalo. Tako da smo mi napadali njih, a i otimali hranu od njih. Donosili hranu Da ste mogli da jedete išta. Nema se ni u bolnici šta jesti, nema nigde. Formirane skuhinja, nema hrane. Treba vojska da jede. I tako da je, recimo, komad, recimo, jednog od kuruza hljeba osjećati ko kutiju, ko veličine kutije cigara da vojniku da jede šolju mlijeka, danas i to ti je to. Za čitav dan. Za čitav dan nema mrdanja sa linije. 8 sati je tu i onda opet zamjena. A linije gdje su naše bile, a nije se mogla linija smijeniti u dan. Nego mora da dođe ujutru u 6, pa da bi uveče išao u 11 ili 12 ili 10, 9 recimo ljeti kad je ovako mrak, da bi mogao proći. Jer oni vide i sve tuku granatama. Ne možeš nikod proći. A kad ste najčešće napadali u večer ili... Pa recimo Da. bilo je jedno recimo Bešća brdo, koje je recimo najviše smetalo nama. Ja sam direktno išao iz viđanja tog brda.
imao sam 10 momaka, išao sam u izviđanje tog brda. Izvidio sam ga, 4 dana sam išao. Napali smo je ujutru u 6, kontali smo da nećemo moći za 24 sata i uzeti. Uzeli smo i za 15 minuta. Šta onda su Srbi I onda pobjegli? smo tu uzeli onaj tenkove transport. Tank zarobili jedan mnogo oružja, što topova, što mitraljeza, što municije, sve smo mi tu uzeli od njih i donijeli u tu našu jedinicu tu i tu je tu stojalo. A kako je bilo poslije kad ste htjeli da zauzete Kravice? Evo, u međuvremenu, malo ću ja to preskočiti, pa ću ti ja se Ok. kasnije vratiti na tu Kravicu. U međuvremenu teško stanje u Srebrenici. Teško stanje u Srebrenici sa lijekovima, sa municijima, oružja ima, teško stanje. I u međuvremenu dolazim ja dole, komandant Naser Orić saziva sastanak jedan. I ja sam došao tu na taj sastanak. Bilo je dosta vojnika, bilo nas je puno. Kaže, meni treba 15 dobrovoljaca. 15 dobrovoljaca mi treba da idu na jedan specijalan zadatak. Mnogi su ljudi stajali i gledali u njega. Podigli su momci neki ispred mene ruke, podignem ja ruku. Nas 15. I on kaže nama, znadete li idete? Jeste li spremni? Jesmo. Imate li opremu? Imate li? Imam. Ja imao automatsku pušku, imao rap, 6 okvirova, imao pištolj, imao bombe. Sve na sebi. Kada dobit ćete hranu i kada idete, javit ćete se, moramo sad proći kroz tu liniju Kravice i gore Koprskog brda. Između moramo te proći linije da uđemo dole u Cersku, jer je dole jedna brigada bila, jedna jedinica koja je vezala prema Tuzli. Ali nas su Kravice prekidale, nismo mogli da se spojimo. I tako da smo mi tu došli, ja kajem, rekao, ja sam spreman, odatle smo krenuli, došli smo tamo na tu liniju našu, tu su četničke linije bile i srpske, prošli smo te linije tu, vodiči su nas proveli, došli smo dole u Cersku, tu smo bili 2-3 noći, spavali smo, našli nam jednu kuću, nas 15, i odatle nama kažu, idete Sara, to je jedno 50 km, a jedno 100 je obilaska. 100 km. Okolo da ti obiđeš. Mhm. I on nama kaže, imate vodiče, idete u Tuzlu. A ti vodiči bili su neke koji su bili spremni da vas voze sa autom ili... Ne auto, nema auto. Samo tako. Samo kroz šumu, pješke. Kroz sela, između kuća, između. Tako da su oni nas, tu smo mi došli. Neki lokalci. Imali su oni lokacije, imali su oni kućemo mi proći. Mhm. Ali sve kroz njiha prolaziš. I ja sam kroz Vlasenicu, taj grad, pa gore prošli. Kad smo došli na jedno debelo brdo, tu smo stali, oni kažu, stanite tu. Bio jedan logor u toj Vlasenici, Sušica zvani se zvao. Tu su oni ubijali. Sve u Vlasenicu što su zarobili, oni su tu dovodili, oni su tu ubijali. I vozili su na jedno smetlište na to debelo brdo i gore su istovarali. I umeđu vremenu... Vojnike ili civiliste? Civile. Pretirano su civili bili. Kad sam došao gore na to debelo brdo, ovaj mi jedan vodič rekao, kaže, dođi vamo da ti pokažem nešto. Kad sam prišao, bila je ovako jedna litica i kuvala ovako jedna. I ja sam sišao dole da vidim, oni su ubijali te civile koji su bili u logoru najvjerovatnije, oni su njih pobili i dovukli se tu s kamionom i, kako da kažem, iskipali, istresli su. Prebac. Jeste. I vidio sam tu, leži žena, mlada žena. Leži ovako na leđima, mrtva. A rusak, ako znaš šta je rusak, rusak i dole je prorezano, bilo prorezano dole na dvije ovako strane. Bila ovako 2 rupe prorezane. I tuda je to dijete proturilo noge. I ona je njega stavila u rusak, proturila noge i svezala ga. Neku maramu ga svezala. I ubijena je ta žena i to dijete. U ruksaku? Jeste, u tom rusaku. I onda smo mi prošli, došli u Tuzlu. Strašno. Tu smo mi u Tuzli boravili jedno vrijeme i odatle naoružamo 105 ljudi.
moramo lijekove donijeti u Srebrenicu. I to, sve da se donese u Srebrenicu. Međutim, kad smo to mi sve organizovali, kad smo krenuli iz Tuzlije, došli smo u jedan kladanj, tu u kladanj, odatle smo iz Kladnja krenuli prema Srebrenici, snijeg je veliki pao, kiša pada. Vodiči su nas vodili, došli smo na jedan put koji sad treba da put Sarajevo-Zvornik. Trebamo njega da pređemo i da idemo prema Srebrenici. Međutim, snijeg je veliki pao. Snijeg je pao metar. I mi smo se tu u tom snijegu izgubili. Vodiči su, nisu ni oni više znali puta. Krenuli smo tamo kroz neke njive, kroz neke livade. Snijeg je ogroman bio. Došli smo tamo na te livade. Kad smo došli na te livade, sam vodiča je nestalo. Gdje su vodiči, mrak? Prvo pitam, znate li put? Znamo, je li ovuda, onda? Ne znaju. Međutim, kad smo tu došli, oni su nas ostavili, uveli nas u kasarnu, četničku, srpsku, i oni su pobjegli. U tom vremenu kad su oni su ostavili nas i oni su otišli za Srebrenicu sa par ljudi. U međuvremenu mi smo odatle tu prenoćili, kad smo ujutru ustali, kad smo pošli da vidimo šta se dešava, vidjeli smo jedan kontejner, vatra gori u kontejneru. Krenuli smo prema tom kontejneru dole, došli smo do toga kontejnera, vidimo vatra gori u kontejneru. Međutim, vidjeli smo vojnika, probali smo da ga zarobimo, da nam da izlaz kud ćemo ići. Bilo je 105 ljudi tu. U međuvremenu on je izletio iz tog kontejnera i počeo pucati. Pogodi jednoga mog kolegu tu, pogodi ga na toj kapi kroz ruku. Mi smo svatle počeli, kad je zora svanula, nas je ta vojska opkolila u toj šumi, u toj planini. Ne znamo mi puta. Međutim, kada se opkolila, mi smo tu pružili otpor. Jedno 5 sati smo se mi tu pucali s njima. Međutim, oni su već prevladavali nas. Oni su već 40 ljudi zarobili dolu u tom potoku. A bilo ih je ukupno 105 nas je bilo. I odatle smo se mi, jedna po jedna grupa se onate zvlačila, borili smo se i krenuli smo mi tim putem. Kada smo došli tamo, Nedo brdo, puče puška ovako 3 put iza leđa i puče puška naprijed 3 put. U međuvremenu, oni su javili, evo ova grupa prošla, ova čekaj. Čekajte i tamo. Samo javili znak da nas drugi čekaju. Međutim, ja kajem ovim momcima, rekao, bilo nas 10. Ja kažem njima, rekao, tako i tako, rekao, ovo je neka dojava. Prošli su, čekajte i. Kaže, oni, pa jesi nije. Kad smo sišli mi dole u taj potok, kad smo pošli, išao sam ja prvi. Snijeg je bio veliki. Kad sam krenuo gore, ugledao sam to atomsko sklonište gdje je Ratko Mladić boravio. To atomsko sklonište je bilo Jugoslovenske narodne armije. To se mjesto zove Veliki Žep kod Ampijeska. Tu je kasarna bila. I tu je Ratko Mladić se krio i tu su njega imao jako obezbeđenje. I međutim, kad sam ja krenuo naprijed, samo je čovjek izletio sa 84-kom, isrisao rafal u meni. Kad isrisao rafal u meni, pogodio me ovde. Vidiš ovde? Vidim. Evo ovako ćemo malo kalje. Ja vidiš, pogodio me ovde, a ovde izišao. A kraj strane? Jeste, ovde me pogodio, ovde mi izišao. Međutim, kad me pogodio, ja sam pao. Kako sam pao, vidio sam četnik ide prema meni. I kaže meni, jebo ti Alija majku, daleko ti je Srebrenica. Ko bio? Četnik bio, on me je pogodio. Pošao da me upati živa. I kako je s mitraljezom odera išao, on mene kad je pogodio, pancir košulja je bila na mene. Da. Kako ta pancir košulja bila na meni, ona je imala dva otvora. Imala je gore ploče, imala je ovde 2 dugmeta i da otkačiš je ovako, da je pustiš dole, da te ne može u stomak pogoti. Međutim, pošto se nisam ja nadao te zasljede, ona se tako koristi u bliskim borbama. Ja nisam bio otvorio, on je mene pogodio. Kako sam ja ovako pao u snijegu, vidio sam sad krv iz ove rane ide.
I on išao prema meni i kako je pošao prema meni, ja sam izvadio pištolj i ubijen ga. Ispucao mu ja 5 metara, ko njega upade. Odmah su počeli pucati na mene, ja sam skočio ovako niz neku stranu dole. Dole vidio sam rijeka, voda. U tom momentu oni su došli, tu je Ratko Mladić bio. I oni su kontali da smo mi napali tu njegovu bazu. Da ste vidjeli ovo bunker. Jeste, ali mi smo zalutali. Mi smo slučajno udarili na tu njegovu bazu. I tako da smo mi odatle krenuli i kad sam ja počeo ići, išao je za mnom. Ubili su tu odmah 8 ljudi. Sam ostao ja i još jedan momak sam. Skočio sam iz tu licu dole, kad sam skočio dole u potok, vidim čovjek stoji i drži pušku. Gleda u mene. Viče mene, Daute, živ, rekao jesam. Kad bio u mene Jaran Mujo Trunović. Odatle smo krenuli, pošli smo uz neku gore brdo, popeli smo se gore na jedno brdo. Kad smo se gore popeli na jedno brdo, krv je u mene išla, četnik me je pratio. Ja sam gore se popeo i legao ovako uz jedno kamenje da se previjem. Krv vidi da se previjem, a on meni kaže, odo ja malo naprijed, da malo izvidim situaciju, da vidim gdje. Kad sam se ja okrenuo, vidim četnik prati mene, srpski vojnik, išao. I kako sam ja, raskopčuo se, snijeg je veliki, ogroman, mraz je, srce puca. Ne znam ni koliki je minus bio. Uzmem ovako ruku, zalijep, stavim na pušku, zalijepi se ruka, ostane i koža. I kako sam se ja ovako krenuo, ja vidim čovjek ide prema mene, a ne vidi mene. I ja lepetiram pušku, stoj. Ostare. Kaže, reko, baci pušku. Kaže on meni, nemoj me, brate, Srbine ubiti. On meni govori. Mislio da je Srbin. Mislio sam ja Srbin. I ja opet njemu govorim, baci pušku. A ja već 6. dan ne jedim ništa. Već 6 dana hrane nemam. Snijeg je golem katastrofa. Minusi su, sav sam ja mokar, čizme su pune vode, pune snijega. Zaspim ujutro kad ustanem, ne mogu jaknut da toliko je smrzlo na meni. U međuvremenu, ja njemu govorim, baci pušku, neće da baci pušku. I ja ustanem i srežem rfa. Ubijem ga. I uzmem mu pušku, uzmem mu hranu, vidim rusak, uzmem municiju i odatle krenem, stignem tog momka i kad smo krenuli dole, dođemo, Haman, nema kilometar da pređemo samo između linija tog Bešća brda i da uđemo u Žuticu ja. Međutim, tu su već neka jedinica je prošla, od ovih mojih momaka jedna grupa i oni su primijetili, oni su tu napravili zasjed. I mi kućemo, šta ćemo, uđemo u jedno selo. Ja sam mislio da je to selo naše. Na jednu štalu. Štala je, kad smo mi ušli na štalu, mi smo gore spavali na toj štali, kad ujutru mi ustali, kad čuje se nešto. Biće ima, rekao, nisu ovce. Ja mislim, ovce, bleće, čuju se. Kad krmade. Pa rekao, Mujo dragi, rekao, mi smo, rekao, u srpskom selu. Kako ste znali? Pa poznao po krmadima. Krmadi, krmače, domaće, svinje. Domaće svinje. Da. I poznam po tobi. I ja njemu kajem, rekao, tako i tako. I hajde, mi smo odatle. Ja hoću da ustanem na noge, ne mogu da ustanem na noge. Jer je bilo toplo tamo gore u štavljenju. Toplo je sjeno bilo. Ne mogu ja sada da ustanem odatle. Da ustanem, ne mogu da stanem na nogu. Zima je, snijeg, srce puca. Ustanem, kaže on meni, hajde da vidim šta ti je s nogama. Skinem ja onu vojnu čizmu, otkopčam, kad sam otkopču, u mene je odavde. Odavde, dole, sva koža spala. Na rukama spala koža i sa lica. Toliki je minus bio. Kad sam ja skinuo ovu čizmu, kad sam pogledao, u meni se prsti svi raspu. Prst se raspu. Toplo, hladno. To je isto opekotina 1. stepena. Kad sam ja pogledao, u mene prst. Sva koža spala. I ja uzmem, skinem i pogledam, vidiš u mene. Nema prsta. Nema prsta. Ja uzmem i odlomim. I uzmem, odlomim to. Prst.
Prst je- boljelo ili nije ništa? Ništa smrzlo, uzmem i odlomim ovaj prst. Uzmem. Smrzlo je tu, samo onako skomi. I išao sam još možda neke kilometara gore naprijed i zaboli me druga noga. A isto vidim. nema Zaboli prsta. me druga noga. I na drugoj nozi Hm. opet mi otpane prst. Ovo je sve bilo smrzlo. Kad smo gore došli, ugledali, vidjeli smo, čuje se neki trag. Čuju se ljudi. Krenuli smo gore uz taj kanjon, nemaš kud ni lijevo ni desno. Mi smo mislili da su nas četnice napali. Da su krenuli susret nama. Međutim, to je jedna grupa bila momaka koji je ostala tamo u istoj toj zasjedi pa se izvukli. I njiha tu nađemo. Od 150 i... Jeste, od 105. Od 105. Ostalo je nas, negdje živije 31. Ono ostalo nikad se ne zna, nikad nije ni nađeno. A ste imali one lijekove tad? Donijeli smo mi lijekove, ali sam ja donio lijekove sebe. Da. Kad sam ja došao u Srebrenicu, sve su ti lijekovi ostali od tih ljudi. Nešto smo mi donijeli, nešto je bilo. I onda sam došao u bolnicu, gore, i onda su oni meni sve na zdravom tijelu sjekli prste makazama. Nije bila anestezija, nije bilo ništa. Recimo, posteljine se, recimo, ona sjekle pa se zavijale noge, tu su bonsicima rezali noge. Jel strašno boljelo ovo? Kako ne, po nesvijesti se. Pa recimo, meni kad je sjekao ovaj prst, sjekao je ga na zdravom tijelu. Uzeo makazama sjeće, krv ljeva, ja nisam možda jedno 15 dana mogu ustati nikako na noge. Sve su noge su bile sve ovako zatečene. Nokti spali u nogu, nokti spali u prsti, sve se raspalo. Međutim, dolazi ta kravica. Dolazi, već je glad, već. Filip Morion hoće da... On je došao u te Ujedinjene nacije. Ovo je bilo iz 92. na 93. Jeste. Tad je Filip Morion došao da brani Srebrenicu, da to on i Ujedinjene nacije, oni su bili smješteni u onoj pošti, on je htio da bježi, međutim, Nasser je ga okupirao, nije mu dao da bježi, tad je trebala Srebrenica da padne u to vrijeme, u to zimsko baš vrijeme, trebala je da padne. Međutim, Nasser ga je malo zadržao, posle su holandski bataljon je došao, jer Filip Morion, on je bio Francuz i umro je. Umro je, ja mislim, ove godine, ili prošle godine. On je bio komandant njihov. I mi smo kravicu morali napasti radi glade. Nismo imali šta više da jedemo. Humanitarni u Srebrenica ne dolazi. Neće, pođe humanitarna, oni u Bratuncu zaustavi i ne daju. Dođe do Bratunca, još 5 kilometara do vuku brašno, rižu so. Ali šta je bilo ovo sa humanitarnom pomoć? Jel su isto Srbini pucali na njih ili nema bilo rata između njih? Nije bilo rata između njih, ali oni nisu dozvoljavali, recimo, da uđu u Srebrenicu. Dođu u Bratunac, to je bilo jedno 6-7 kilometara do Srebrenice, i oni su, recimo, tu, kako se zove, ne daju da prođu. Imali su oni tu taj svoj punkt ko granicu između nas i oni vrate kamione ili oni, najvjerovatnije su oni tu istovarali, sebe hranu uzimali što mi nisu imali, šta da jedemo. I ta je kravica bila puna hrane, znali smo da tu ima puno hrane, mi smo napali nju tu i ona nas je ostavila živa. Tu smo mi hrane dosta bilo, dosta vojska, civili, dosta je tu uzeto tu hrane, dovučeno u Srebrenicu, međutim kasnije u toj godini ona je napadnuta 7. januara. I 1993. 93. Od 94. dolazi holandski bataljon, pravi demilitarizovanu zonu. I su rekli ovo je sad bezbedno? Ovo je sad bezbedno, humanitarna pomoć će dolaziti u Srebrenicu, više Srbi nemaju ništa s vama, vi morate oružje predati. Isto i vi? Mi moramo oružje, ne Srbi. Ne Srbi. Ne ta srpska armija, četnici, oni neće predavati oružje, mi moramo da predamo svo oružje koje imamo, tenkove, transportere, sve što smo zarobili od njih, mi moramo predati njima i to će oružje stojati kod njih. A mi više pravo nemamo
mi ćemo biti zaštićeni. U međuvremenu počela je humanitarna pomoć da dolazi, počela je hrana, počeli su koliko toliko i lijekovi dolaziti i malo se adaptiralo, oni su agregate neke nama dali da se moramo slušiti, da eto. Znači, nije bilo ko vrijeme 93. Bilo je hrane, dolazili su non stop konvoji da se ima hrane, da se jedi. Oni su dali garanciju. I mi smo predali oružje. Je li bilo puno civilista tamo? Jeste bilo puno civila, pa najviše civila je bilo. Pa recimo Srebrenica je, recimo 6-7 opština je samo došlo u Srebrenicu. Svi koji su izbjegli recimo iz Lasenice, oni su u Srebrenicu, većina. Većina gore recimo Bratunac, Višegrad, taj dio odozgo, sve je tu u Srebrenicu došlo. I tako da ta humanitarna pomoć počela dolaziti, ostavila se za vojsku te zalihe, međutim mi smo digli ruke, predali se UNPROFOR-u, da oni nas brane. To su bili Holandci. Holandski bataljun je tad bio i oni su, gdje smo mi imali linije, oni su napravili neke punktove. Međutim, na početku nije to nama odgovaralo. Vidimo mi da oni sarađuju sa Srbima. Da se dogovaraju. Da se oni dogovaraju. U međuvremenu osnujemo mi potajnu vojsku. Mi smo dali, recimo, i neki je ispravni pušaka i neispravni je i svašta smo mi njima dali, ali ostavili smo mi sebi naoružanja, koja smo znali da će se tako desiti. I međutim, ja sam na svom gore tom reonu, bio sam određen, imao sam 20 momaka svoje. Tajne. Jeste, ja sam sve bio ispred njih. UNPROFOR je tu, ja sam bio ispred. Cijeli dan, svaki dan, ispred bio. Samo se najveće povučem u to jedno selo, tu gdje bila je popaljeno to naše selo, imalo je 2-3 kuće koje nisu bile izgorele, mi smo tu spavali. Oružje sakrijemo, oni tuda su svaki dan sa transporterima prolazili, da vide i koga ima i to. I mi smo tako to pratili. U međuvremenu, mi smo vidjeli, primijetim ja da se oni penju na tu našu kutu jednu ispred njih. Mhm. I mi tako i tako naš komandant odi sa njima da razgovara, kaže to nas ne interesuje. Mi ćemo, kaže, to spriječiti. Međutim, nisu ne spriječili. Mi uzmemo oružje i napadnemo njih. Napadnemo Srbe. U toj demilitarizovanoj zoni. Napadnemo i otjeramo ih odatle. I opet se mi povučemo, opet. Tako i tako. Međutim, dolazi 90, nema tu rata, 90, dolazi 95, dolazi pas Srebrenica. 93. 94. bili su ovi sa Holandije, bila je demilitarizovana zona tako, bila. I bilo je hrane, bilo je i lijekova. Bilo je hrane i lijekova 94. i 95. I to je manje. Više su puštali neke druge stvari, ali nisu davali, recimo, ovako. Ali bilo je bolje nego 92. Bilo je bolje što se tiče humanitarne. Da. Bilo je hrane u to vrijeme, nije se trebalo ništa, dobijali smo hranu. Ali 92. 93. ništa nismo imali. Nismo imali, ranjeni su umirali od bolova, pa kažem ti uzme jednu testeronu ručnu pa sjeće čovjeku nogu. Stvarno? Boga mi, pa to nije bilo na jednom, nego na 1000 ljudi. I su jeli... Uzme bonsek, znaš šta je testera? I uzme i sjeće mu kus. Sjeće nogu, nema nikakve, nema anestezije, niti ima šta. Samo ga polije ga vodom i ako se probudi. I to nisu bili specijalni doktori. Ovaj doktor Ilijas Pilav, on je se već bio savršio i postoje hirurg u Srebrenici. A bio je, recimo, medicinsku završio školu. Ja mogao je. Jeste. I tako... 95. 95. već dolazi, Ratko Mladić, on dolazi iznad Srebrenice i okupira, dolazi tamo iznad Srebrenice. UNPROFOR je već napustio neke te kote, međutim oni su došli gori iznad grada Srebrenice i imali su 2 ulaza u Srebrenicu da uđu. Jedan je ovamo bio put koji je asfaltni put kojim je mogu ući. A gore ta mjesna zajednica moja koja je bila najveća,
i dole potičari i taj dio, jedan ovamo odakle je Naser, to nije palo bilo. I to je Srebrenica pala, to nije bilo. Tuda je se narod izvuku. U međuvremenu, 95. ta dolazi, primijetimo mi okupljanje, grupisanje, mnogo vojski iznad Srebrenice, okolo brda. I u međuvremenu, oni nas napadaju 6. jula. Ofanzivu pripremaju. I oni su krenuli na Srebrenicu. Mi smo došli gore jedno mjesto, Zeleni Jadar. Taj glavna komunikacija, taj put koji je dolazio od Zelenog Jadra, ulaz u Srebrenicu. Tu je bio jedan zloglasni njihova specijalna jedinica, 10. diverzantski odred se zvao, komandovo Milorad Mišo Pelemiš. Ta jedinica je išla širom Bosne i Hercegovine. Čak i na hrvatska ratišta je išla. To je zloglasna jedinica bila njihov 10. diverzantski odred. To je bila jedna četa njih, možda 120. U međuvremenu određuju mene sa momcima da idem ja gore prema na taj Zeleni Jadar. Odakle oni dolazi. Ne samo ja da idem, nego iz moje brigade, pa iz one brigade, pa iz one brigade, po 30-40 momaka. A UNPROFOR nije radio ništa? Sad ću ja vama reći. Međutim, oni dolaze, oni napadaju, UNPROFOR je ovamo, prema Srebrenici, na 1-2 brda. Međutim, oni kad su krenuli, su počeli granatirati, počeli pucati. Pucati na nas. Mi smo ustali i mi smo njima pružili otpor. Mi smo 5-6 dana se tu borili s njima. Međutim, čitava Srbija je tu došla. Tu je bila 3-4 korpusa napadalo Srebrenicu. Međuvremenu, kad su oni došli, imao sam priliku da gledam kad su došli na taj punkt njihov jedan, gdje je holandski bataljon bio. Ja sam govorio daj da idemo da zarobimo te holandske vojnike, da uzmemo oružje od njih, jer uzet će Srbija ako ne uzmemo mi. Međutim, komanda naredila, ne smijete to vi rati, ne smijete to ništa. I oni kad su došli tu, oni su njih isterali iz tih transportera, iz vozila. Bile su zastave UN-a, stavili su svoje zastave. Trobojke su stavili zastave četničke, oni s kokardama, stavili su zastave i oni su počeli pucati. Međutim, ja sam tu bio 6 dana, nisam se vraćao u svoje selo, nisam ni znao ni gde mi je majka, ni gde mi je brat, ni oni ostao dole na toj liniji. U međuvremenu, 10. juli, ja sam došao gore u tu jedinicu, tu je se vojska skupila kod te naše brigade i već Srebrenica pada. A NATO je trebao da bombarduje Srebrenicu. Trebao da bombarduje njih, jer je bila zaštićena zona. Amerikanci trebali da bombarduju njih. Da bombarduju Srbe kad su ulazili sa transporterima u Srebrenicu. Međutim, samo su prošli, napravili krug i nisu bacili bombe, vratili se. Kad su vidjeli da ulaze unutra. Kad su vidjeli da ulaze, znači pustili ih, dali im zelenu. Međutim, UNPROFOR je sve ostavio u Srebrenici, svoju bazu. Tu dole poštu, tu bila dole jedna fabrika vezionica se zvala. Tu su žene šile preslake za sjedišta i svašta se tu radilo. Oni su tu imali, tu je njihova kasarna bila Holanđana. Oni se povukli Počare dole im je bio punkt. Gdje je sad spomin obilježje, memorialni centar, ne znam jeste bili. Ja, bio sam. Oni su onu fabriku dole akumulatora. Da, na lijevu stranu. Na lijevu stranu fabrika akumulatora je bila. Oni su se povukli dole, sve ostavili u Srebrenici. Ovo je prije Srebrenice, neko par kilometar, nekoliko prije. Jeste. I oni se povukli tu, međutim, kad su oni ulazili u Srebrenicu, narod je bježao dole. Civili, žene, djeca, oni su bježali u Počare da ih UNPROFOR zaštiti. Međutim, kad su oni dole došli, vojska je ošla preko brda. Sada mi idemo 100 km prema Tuzli. Treba da se priđe toliko kilometara. Sve kroz njihovu teritoriju. Kroz srpsku teritoriju. Da se spase vojnici. Međutim, mi smo odlučili da žene i djeca idu dole Ujedinjenim nacijama, Holanđanima, UNPROFOR-u. On će ih zaštiti.
neće dati Mladiću. Međutim, Mladić kad je ušao u Srebrenicu, on je samo prošao, naroda nije ni bilo, ako je bilo neki staraca, on je to pobio, to niko živ tu ostao nije, gdje god koga našli, on su pobile. Međutim, kad su oni dole došli u Počare, onda su oni tu počeli odvajati. Nijedan muškarac ne može ići, oni su tu došli i onda su počeli odvajati djecu od 13, 14, 15, 16 godina. Sve zavisi kako je dijete bilo odraslo. Imala ako odrastu, oni stali u autobusima, majka vodi sina, on kaže ti uđi, a ti vam s nama. I oni su tu klali tu cijelu noć, oni klali u A vozili ih negdje tamo da su ih... Oni su njiha, oni uzmu i odvedu tamo iz akumulatorke i pokolju. Iza fabrike akumulatora bilo polje jedno. Kasnije su oni njiha kupili, pa su oni njiha tovarili na kamione, pa su oni grobnice te kopali, da to oni zatapšaju, da se ne zna šta je radilo. Međutim, to se dešavalo Počarama. Međutim, kad smo mi ozgo krenuli, bilo je more vojske. 4-5 hiljada naoružani ljudi bilo. Kad smo mi krenuli tom brdom, moramo proći kroz njega. A koliko vas je bilo vas tada u ovoj ekipi? Bila je, čitava jedinice su krenule, sve brigade, po 1000 ljudi. Krenula 280. brigada, pa 281. pa 282. pa 283. I batalju. To je se kolona napravila. Da. Kolona se A napravila. vas, koliko je bilo vas u ofenzivi? U istoj brigadi sam ja bio, svi Aha. smo krenuli ta vojska. To je se, ta moja jedinica, 281. brigada, Da. je bila gore i svi se ti vojnici okupili. Okupili na jednom mjestu. I mi smo krenuli da se sretnemo sa ovim drugima jedinicama. I došli smo tamo na jedan bulji, tu je bilo 4-5 hiljada ljudi je bilo kao vojski, ali bilo je 30.000 možda naroda koji je bio bez naoružanja. I odatle smo mi krenuli. Znak je bio da krenemo prema Tuzli. Pošli smo iza te kravice i kada smo došli tam prema šumi, bila je jedna bukva velika. Bukva velika, drvo. Da, drvo. Drvo, bukva je bila velika. Oni su tu znali da ćemo mi tuda proći. I oni su tu stavili eksploziv po tu bukvu. Šta su stavili? Eksploziv. Eksplozija. Aha. Eksploziv su oni tu stavili oko te bukve. Međutim, kad smo mi prolazili tuda, mi smo se tu skupili da stanemo, ta je bukva pala i onda je ona po tom narodu, po tom svemu. A ispod, odmah dole, nema možda 500 metara, glavna cesta Kravica Konjević polje. Odozdo su sve transporteri i prage stale i oni su počeli pucati orastu. A vi ste bili I tada... mi smo se tada spuštali dole prema Konjević polju i bila je ovako, a glavna komunikacija Zvornik Vlasenica, Han Pjesak Pale. Prešli smo tu preko te ceste i došli smo na jedno mjesto zove se Udrić. To je jedna velika planina. Međutim, ko je tad prešao to jutro, tu cestu, on je ostao živ. Ko je ostao ovamo, prije te ceste, oni su njihaj pofatali, pozarobljavali, u autobuse i trpali i vozili ih dole u mjesto Pilicu, u Zvornik, tukli. U mjestu Kravice, ne znam, kad budete neka prolazili, vi ćete tu, ima lako jedna velika, to je sad zaštićeno, to je žicom zagrađeno. Ima velike betonske garaže, tu je bilo jedno poljoprivredno, dobro firma, jedna poljoprivredna bila, sva od betona. I sve su tu oni tu dovodili i tukli pamovima unutra, uvede recimo, po 100 ljudi uvede u tu prostoriju i uzme iz mitraljeza i tukli tu ubijali te ljude. Tovarili na kamione, vozili ih iznad Srebrenice, vozili ih dole oko Zvornika, kopali jame, zatrpavali ih i sve što su upatili u autobuse vodili su jedno zloglasno mjesto Pilice, Zvornik. Tu je najviše bilo oko Zvornika. To je granica sa Srbijom. Tu je taj 10. diverzanski odred, on je tu ubio te ljude. Tog komandanta Miše Pelemiša, vojnice. Mi smo odatle krenuli, ja sam na to brdo došao, nije mi ni brata bilo, nije mi nikoga bilo. Brat mi nije, on je ostao tamo iza, on je kasnije, nakon 40 dana došao. Iza mene, on se vratio, pa gore opet u moje selo.
pa spremali hranu, pa bili po planini gore voda. Međutim, mi smo odatle kad smo krenuli, došli smo tamo, međutim, kad smo došli iznad Zvornika i jedne Tuzle, tamo Baljkovice mjesta, kad smo došli na tu kotu, tu kad smo na tu kotu došli, samo su rekli zasjera, tu su nas Srbi čekali. I tu smo se mi popucali sa njima i zarobimo i komandira jednog kapetana i uzmemo ga uzas. I mi smo njega vodili, to je bila možda, ajde recimo 3-4 hiljade ljudi inako išlo u toj koloni s puškama, to je borbe bilo otvorene. Međutim, kad smo došli ovamo, prešli glavnu komunikaciju, Šeković, Zvornik i ovam prema Vlasenci, tu su bile dvije linije, odbrambene linije. Jedna je bila od Tuzle, jedna je bila od Srebrenice. Kad smo došli tu ako porazimo tu liniju i preživjeli smo. Ako ne porazimo. Gledao sam, stao u potok sam jedan ušao, vidio sam ljudi, leži kod se drva isi. Toliko je ljudi bilo ubio. Od recimo odara od Buljiba, pa ovamo tu Konjević polje i ovamo na Baljkovici. Tu kad smo tu Baljkovicu napali, bila je kad smo došli, bilo je lijepo vrijeme kad smo došli tu, samo je se smrklo i more kiše je palo. Prolom oblaka je bio. Ne možeš da ideš da vidiš, ne vidiš više čovjeka. Toliko je neki talas kiše naletio. A to je nama išlo u prilog. I tu smo ih napali i tu razvalimo te linije i onda smo prešli na slobodnu teritoriju. Da, sigurno. Da, sigurno jeste tu. Ovo je bila neka zadnja zona. To je zadnja zona bila. Koju su oni imali u vlasti. Međutim, ti vojnici koji su trebali, kad smo mi tu liniju razvalili, kad smo oslobodili, trebala je drugi korpus Tuzle da drži tu liniju. Da bi još ljudi prelazio. Međutim, ta se linija nije držala. Ljudi koji su dolazili se ponovo tu vratili, patali ljude, ubijali ljude, zarobljavali, vodili. Vi ste tada ste išli kamo? Posle, ko ste išli preko ove linije? Gdje ste stali? Ja sam recimo prešao tu u Baljković tu liniju i odmah sam ušao u Nezuk. U Nezuk slobodna teritorija bila. Odakle sada kreće marš mira za Srebrenicu. Znači, taj Nezuk, mjesto, sada svi koji idu na marš mira pješke moraju doći u taj Nezuk gdje smo mi prešli. Kad sam došao, i ja sam tu prešao u taj Nezuk. Ja sam 6. dan prešao. Ko je bio ovo dan negdje? Bilo je možda oko 12 sati uda. A koji dan? Dan je bio 16. Aha, ovo prema... 16. juli. 11. smo mi krenuli, ja sam 16. došao. 16. juli je bio. I tako da sam ovamo došao. Već su oni tamo što su to porazorobljavali, oni su to pobili. Našao sam ovamo majku, snahu. Brat mi nije bio došao. Kasnije je on ostao dugo po Srebrenici, lutao i pričao mi kako je nalazio na te ljude, kako je dosta ljudi ubijeno, što su oni to i gledao je kako streljaju ljude, on je bio tamo kad se vratio, on se vratio, nije mogao da pređe i vratio se u naše rodno selo. Znaš, dobro skontu, onda tu bilo pesnija, onda su oni pravili hranu, pravili sebi ljebove, kuhali, onda su oni sačekali dok se to malo ne završi, onda su oni normalno prešli ovamo. I tako je to kajem da majka mi je tu došla, našao sam majku na aerodromu Dubrave, one su tu bili, tu šatori bili, odatle smo dobili jednu školu, u jednom smo školi spavali tu i kasnije je to život išao tako dalje. Unprofor je bio gdje kad ste došli u onu zonu prema one linije? Oni su isto bili pobjegli? Oni su pobjegli automatski. Oni recimo kad su počeli, kad je Ratko Mladić došao sa svojim komandantima, oni sve uzeli transportere od njih i oni su uzeli
obukli Umproforovo dijela, srpski vojnici. I oni su hodali tom linijom, kružili i tako su privlačili muslimanski narod kao da je Umprofor da ih zaštiti. A ono bili one. Oni su nija kasnije Ratko Mladić, komandanta Umprofora i oni nija odveo u Bratunac i onda kusu oni su posle sjeli u autobuse, avione, kako su oni otišli. Oni su prebačeni odatle, Srebrenica je ostala pusta i oni nikakve, od pada Srebrenice, oni metak nisu spali prema njima. Kao Umprofor, da je pružio otpor, da je pucao, da je... Oni se sam povlačio nazad. Samo se povlačio nazad. I eto, pita ima. Šta god imaš, tamo slobodno pita. Je li dosta poznatih ljudi umrlo koji si ti poznao u Srebrenici? Roditelja ili... Evo recimo sad ću ti ja reći iz mog sela. Iz mog recimo sela 38 je bilo kuća. 38 kuća. Od to 38 kuća 55 nije došlo. Ljudi. Recimo jeste. Bilo je recimo iz kuće 2 brata i otac nisu došli. Bilo je recimo tak je 10 kuća iz mog sela. Sve Bečirović. Jeste za ovo vreme vi znali šta se dešava u Sarajevu ili nije bila tako dobra komunikacija? Nije bila komunikacija, mi nismo znali. Samo smo recimo slušali, nismo recimo imali mi struju. Pravili smo recimo centrale mi. Mini centrale smo mi pravili. Tu je se pravilo motore, kondenzatore napraviš, to je bilo električara dosta ljudi i uzmemo kablove, voda dolazi, napravi se ona cijev ko oluka od kuće i bilo ovako jedno drvo dole, kao mlinsko jedan onaj kolut i on udara ovako one peraje i okreće peraje dole ovako bile i ona okreće i tako proizvodili struju i slušali recimo na radio. Čujemo recimo za Sarajevo, ali nikakve komunikacije nismo recimo mi imali. Mi recimo nismo imali jedino šta je recimo onaj svijet, šta je jedino je dozvolio teže ranjenici su izvučeni s helikopterima iz Srebrenice. Recimo većina ranjenika je teži koje je ostalo 94. su helikopteri su došli i odvezeni su ti ranjenici u Tuzlu na liječenje. A u Sarajevo nisi nikuda mogao doći niti neku komunikaciju. Kasnije 94. 5. je bila komunikacija veza sa Sarajevom, ali malo se je znalo šta se radi i šta se dešava. To su recimo veći komandanti to znali. Kao i u to vrijeme su helikopteri, jedno 4-5 puta su helikopteri došli, donijeli su nam hrane, donijeli su nam lijekova. U međuvremenu kad je bila prije nego što će Umprofor, kad su oni zabranili da ne daju nama hranu, 94. godine, tok još konvoj nije bio krenuo sa hranom. Jedna, ja mislim da je to Rajna Majna, da je to Njemačka jedna tamo bojna baza, Rajna Majna u Njemačkoj, je pakovala avione, velike avione, putničke avione, napakuje avione i oni su išli recimo, vidiš recimo sad ovo Breza mjesto. Bio si recimo u Sarajevu, gore Sarajevo, recimo Vogošća, recimo neka ovako naseljena mjesta i avioni idu avioni i znaju tačno gdje će baciti. Bili su velike palete koje imaju na sebi fosforne sijalice, ko kablovi, sijalice fosforne i oni nadlete iza mog sela i dole je ovako bila šuma i potok, jedna rijeka. I oni to baci iz aviona, palete. Od te palete moglo je da
neko udar. da jedi 10 dana. A, Hrana je tu bila. a, Bacali hranu i bacali likove. To je Rajna Majna jedna vojna baza Njemačka. a to je samo palo dole na zemlju. Ja, oni padne. To I padne onda- i pukni. Onda narod A, ide dole i kupi to. To je prosuto. Ali to sve bili oni lunch. Ako znaš šta su lunch paketi. ja. To recimo taj lunch paket, tu si recimo imao soli, imao si šećer, A, ono, imao si onaj tvrdi hljeb, kao dvopek, kako ga zovu, tvrdi hljeb, mm, imao si recimo narezak paštetu, to su američki oni paketi. I tako i oni su to često bacali, dok nije krenula pravo humanitarno. Pa baci u jedno selo, pa sutra baci u drugoj, pa u treće. Sve se znalo u koje se mjesto baca. mhm. Htio bi još da me zanima, kad sam gledao koji dokumentarac u Sarajevu ili Srebrenici, često ljudi je reklo da ih ove priče što se desilo još muče ili preganja u snovima. Da. Isto i vas? Evo recimo, kad je se to sve izdešavalo sa tom Srebrenicom i kad sam došao recimo ovam i kad sam vidio recimo u Tuzli da imaju prodavnice, da ima još nije bilo primirje potpisano, nije bio Dayton potpisan. Kad sam došao, kad sam vidio vamo da imaš recimo normalno da kupiš cigare, da imaš recimo da vojnici imaju plate, mi nismo imali nikakve plate u Srebrenici, niti imao ko da ti plati. Mi smo tamo sijali duhan, mi ga proizvodili sijali. Po noći se recimo se sijala pšenica, sijalo sve. Međutim, kad ne možeš udan, on udan tuku, ne smiješ paliti, po noći se kopa. Kad je mjesečina, kad je malo vedro, tad se to sije. Međutim, kad sam došao ovamo i kad sam osjetio života, kad sam vidio malo, kad sam počeo da spavam, pa nisam mogao 1-2 mjeseca spavati. Sve mi dolaze one slike, oni mrtvi ljudi, oni ranjeni je. Valjda je se to u to vrijeme se cijelo si vrijeme se to skupljalo. I tebi recimo, ja recimo znam recimo na mojim rukama koliko je vojnika umrlo, ranjeni je, koliko sam izvukao mrtvije ljudi. Ne možeš ih ostaviti tamo da ih Srbi unakaze, da ih masakriraju, da je zapali. Sam recimo znao u lasti recimo akciju uđemo, ima i mrtvije naši, pa valja to izvući. Otkinu tamo ruka, nema usta, nema vilice. Gledao sam ljude granata pala ruku mosikla. I bili su i poznati ljudi, vjerovatno. Pa sve to je, sve raja moja, koju sam ja poznavao. Nečiji otac, nečiji jaran, ali je već tu kod mene u jedinci, već se mi znamo danima. On meni da cigaru, ja dam njemu. Ti sutra dođeš, vidiš on mrtav, granata pala. I tako da sam valjda se to nakupilo toga. I valjda je se čovjek više, kako ti kažem, ono što kažu stari ljudi, odrvenio na to kad vidiš mrtvog čovjeka, nije ti bilo. Ali posle nisam mogao da spavam. Budio sam se ovako više puta. Legnem da zaspim, ali ne možem da zaspim. Sve mi dolaze one slike. Sve mi dolaze one slike što sam vidio mrtvog čovjeka, što sam vidio dijete zaklano, ubijeno. I dugo se nisam mogao da se oporavim od toga. A kako sad gledate nazad na ovu cijelu situaciju i možda trenutno stanje? Pa sada ovo trenutno stanje gledam recimo, hoću da ti kažem, ovo recimo oni što su radili. Da. 8.372 čovjeka je ubijeno. Ovo recimo gledam situaciju tu, zar su mogli toliko ljudi da ubiju toliko ljudi u tom jednom danu? Uzmi najopasnijeg psa i pusti ga na jedno stado ovaca.
da je najopasniji. Udavit će 2, 3, ali neće udaviti 10 ili 15. Povuće se. I sad ti kažem ja kakav je taj, a kakvi su to ljudi. Da oni recimo i sada šire mržnju. Da oni recimo nikada se nisu recimo povukli da su vidjeli šta su radili. Šta je urađeno? Sad recimo kad pogledaš i oni su izginuli. Ali kad pogledaš recimo na to, puni su mržnji. I sada su puni mržnji. Evo ja recimo kad krenim u Srebrenicu, kad idem tamo na tu svoju vikendicu, bilo negdje. Ako recimo to srpsko dijete, ili ako neko recimo kome zna, on će poreći 3 prsta, on će ti dobasti balio. Šta balija? Pa balija recimo to mi smo recimo muslimani, ali oni nas zovu kao da smo balije. Aha. To je jedna izreka, prljava izreka prema muslimanima. Ili recimo kaže vi ste poturice, Turci. I djeca. Pa i djeca, ja recimo, kad recimo kreniš recimo na tu dženazu, na tu sahranu, u Potičare, kad je 11. juli, ja svake godine idem. I recimo, kad se vraćaš odra, ili kad ideš odavde, na svakoj kući je srpska zastava i ti ne možeš proći što oni ne dižu 3 prsta i ne govore zaklaćemo vas, poklaćemo vas. I recimo, te grafite pišu Novo Žica, Srebrenica, razumiješ? Znači, ne znam kakav je narod. Hajde recimo, da je to moja generacija koja je bila. Pa da je recimo ona osjetila, da je ona recimo vidjela da je to doživjela, sam i ja doživio. Ali recimo, bolam, 30 godina je prošlo. Ti za 30 godina nisi odreku nečega prljavog. Razumiješ? Mislim, to ne mogu da vjerujem, ali... Ja, ljudi loše pamtimo i mogli bi da se bolje učimo sa zgodovine, historije, šta se je dešavalo i da ne trebamo da radimo mi ovakve greške što su ljudi vidi prije recimo, nas. ja recimo, meni su puno familije ubili. Ubili su mi brata jednu. Ubili su mi braća. Ubili su mi dajđu jednog. Zapalili ga od maternog brata. Ujak, stric, kako vi govorite. Da. Ujak. Znam, ujak. To. Ubili su mi sestrića jednoga. Ubili su mi teče. Ubili su mi sve su mi ubili. Znači, puno su mi familije ubili. Znači, ja nikoga prećeg nemam, recimo, od te preće familije. Sve su mi ubili. A recimo, ja nikad ne bi recimo, rekao, ovaj rat je bio i ovaj rat je završeno. Ne bi volio, ne bi želio, radi ove omladine i dalje, da se tako nešto nastavi i da se tako nešto dešava dalje. Volio bi taj narod i svih nacionalnosti da se to bolan voli, da se to pazi kao prije što se pazilo. Da ne skanjuje mržnju i ti musliman, ti Srbin, ti Hrvat. Nema od toga ništa. Sve dok god mi ne sjedimo, sve dok god mi se ne složimo da budemo ko jedan narod, nema ovdje mira, nema ovdje života. Ovdje će opet rato biti. 100%. Ja mislim da je ovo lijep kraj, da bi ovo mogli da završimo. Lijepo što si mi ispričao sve, baš cijenim. Pita, još slobodno pita. Pa išli smo sve. Nemam nekih pitanja, nisam ni znao to priču, tako da nisam znao šta se priprema, ali najmi je bitnije to što je bilo iskreno. Iskreno ti ovo bilo, slobodno objavi, sve što sam rekao, stoji iza toga, slobodno objavi. Super. Tako, eto da ti kajem, izdati smo, prodati smo, vjerovali smo u holandski bataljon, ali nas je toliko izdao da nismo svjesni. Mogu nas je zaštiti, svijet nas, čita svijet je digao od nas ruke, nije nas zaštitio.
mogu je da zaštiti da je stil. Kažem, poručujem mladima da budu prijatelji, bez obzira koje nacionalnosti se, bez obzira da se ovo što je se desilo, da se ovo zaboravi. Ne da se zaboravi, tu se ne može se zaboraviti, ali Da se ne ponovi. da se ne ponovi i da ta generacija ide na boljem nekom planu nego što je ovo do sad bilo. Da. Hvala ti za vreme. Ništa. Bilo mi je drago. Hvala vama. Živ ti mer izdrav bio. Pa opet ćemo E, ako treba. i tebi. Ćao. Ajde, čao, prijatno.